muri leta zunze ubumwe za Amerika icyo gihugu kiyemeje gukorera Raul Castro nk'ibyo bakoreye mugenzi we wigeze kuyobora Venezuela nyuma ya Nicolas Maduro Moros wayoboraga Venezuela ariko akaba amaze amezi 5 aryamye muri gereza yo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri iyi nshuro abagezweho ni Raul Modesto Castro Ruz wabaye perezida wa Cuba hagati y'umwaka wa 2008 kugeza muri 2018. Uyu mukambwe w'imyaka 94 leta zunze ubumwe za Amerika zamushyiriyeho impapuro zo kumuta muri yombi. Abanyamerika bamukurikiranyeho ibyaha bavuga ko yakoze mu myaka 30 ishize. Uyu kandi ngo bazakora ibishoboka byose kugira ngo agezwe imbere y'inkiko zo muri Amerika. Todd Branch ni umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutabera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Today we are announcing an indictment charging Raul Castro and several others with conspiracy to kill US nationals. Mr. Castro and the others are charged with additional crimes. Uyu munsi twashyizeho impapuro zo guta muri yombi Raul Castro we n'abagenzi be bakurikiranyweho umugambi wo kwica abaturage ba leta zunze ubumwe za Amerika. Aba bakekwaho kwangiza indege no kwica abaturage 4. Hashize imyaka 30 imiryango y'abo baturage itegereje ubutabera. Ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri 1996 indege ebyiri zari zitwaye abasivile zarasiwe hejuru y'amazi atagira nyirayo. Indege ya gisirikare yari ivuye muri Cuba niyo yazirashe yica abo baturage b'abasivile batagiraga n'intwaro. Abo bari bagiye gufasha abasivile bahungaga ubutegetsi bubakandamiza. Ubutumwa bwanjye bw'uyu munsi burasobanutse. Leta zunze ubumwe za Amerika iyobowe na Perezida Trump ntabwo izigera yibagirwa abaturage bayo. Iyi ni inshuro ya mbere mu myaka 70 umuyobozi ukomeye muri Cuba akurikiranwe na leta zunze ubumwe za Amerika ku byaha byo kwica abaturage b'abanyamerika. Ibihugu n'abayobozi babyo ntabwo bashobora kwemererwa guhiga abanyamerika no kubica hanyuma ngo babikire. Ni wica umunyamerika tuzaguhiga uwo waba uri we wese, umwanya waba ufite wose, naho waba uri hose, tutitaye ku gihe cyaba gishize. Iyo dushyize impapuro zo guta umuntu muri yombi nuko tuba tumushaka hano kugira ngo aburanishwe ku byaha akekwaho. Ibyo binyura mu nzira nyinshi, ntabwo nshaka kubitindaho. Twiteze ko azagaragara hano ku bushake bwe cyangwa bikanyura mu bundi buryo. We expect that he will show up here by his own will or by another way. Izo mpapuro bazishyize ahagaragara nyuma y'amasaha make. Umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga akaba n'umujyanama wa Perezida Donald Trump mu by'umutekano bwana Marco Antonio Rubio unakomoka muri Cuba abwiye abaturage b'icyo gihugu ko ubutegetsi bwabo bukomeje kubashyira mu kaga. Imibereho y'abanyacuba bari mu uyu munsi ngo nta sano ifitanye n'uko Amerika imaze amezi 5 ifunze inzira z'ibikomoka kuri peteroli byerekeza muri icyo kirwa. Gusa yabwiye abo baturage mu rurimi rwabo ko Amerika igiye kubahindurira amateka. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad. Impamvu mushobora kumara amasaha 24 mutagira umuriro w'amashanyarazi ntabwo bifitanye isano n'icyemezo cya Amerika cyo gufunga inzira zizana ibikomoka kuri peteroli muri icyo gihugu. Nk'uko mubizi kuruta undi muntu wese, mumaze imyaka myinshi muba mwicura burindi. Impamvu mutagira umuriro w'amashanyarazi, ibikomoka kuri peteroli n'ibiribwa, nuko abitwa ko bayobora igihugu cyanyu bakiriye bakakimara. Bariye miliyari nyinshi z'amadolari ariko nta kintu na kimwe bigeze babakorera. Mu myaka 30 ishize Raul Castro yashinze kompanyi yitwa Gaesa. Iyi kompanyi ikorera mu kwaha kw'ingabo z'icyo gihugu. Iyi kompanyi yinjiza amafaranga menshi akubye inshuro 3 ku y'igihugu cyinjiza. Mbese ni nk'aho ari igihugu mu kindi. Aho kugira ngo bagure ibikomoka kuri peteroli nk'uko mu bindi bihugu bibigenza ku isi hanyuma amafaranga bakayibikira. Ubu rero iyo peteroli y'ubuntu yarahagaze, ariko bo bari kugura iyo gushyira muri moteri n'imodoka zabo bonyine. Nyamara abaturage mwe murahangayitse. Perezida Trump ari guhanga imikoranire myiza na Cuba, ariko igomba kuba ishingiye kuri mwe abaturage ba Cuba. Ntabwo dushobora gukorana na Gaesa. Tugiye gutanga miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika yo kubagurira imiti,
n'ibiribwa tugomba kuyabihera mwebwe cyangwa tukayanyuza muri Kiliziya Gatolika n'indi miryango y'abagira neza. Turashaka kubaka Cuba nshya aho umuturage usanzwe ashobora kubaka sitasiyo ya gazi, iduka ricuruza imyenda cyangwa resitora. Turashaka Cuba nshya aho umuturage usanzwe ashobora gufungura banki cyangwa kompanyi ikora imirimo y'ubwubatsi. Turashaka Cuba nshya aho umuturage ashobora kugaragaza intege nke z'ubutegetsi nta mususu, adafite ubwoba bwo gufungwa cyangwa ngo bituma ahunga igihugu. Iyo Cuba twifuza izabafasha kugira amahirwe yo gutora umuyobozi mwifuza, abayobore, ariko natubahiriza ibyo mumusaba muzaba mwemerewe kumusimbuza undi. Uwo yari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga akaba n'umujyanama wa Perezida Donald Trump mu by'umutekano ni Marco Rubio. Yavugaga ururimi rw'iwabo muri Cuba ni naho akomoka. Abanyamerika bakimara gutangaza ibyo, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Cuba Bwana Bruno Rodriguez Parilla yahise avuga ko kuva mu mwaka w'1902 igihugu cye kitigeze kibona amahoro kugeza n'ubu Abanyamerika ngo bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo bagisubize inyuma. Uyu mukuru wa diplomasi ya Cuba yashimangiye ko igihugu cye cyiteguye kwirwanaho ku kiguzi cyose byasaba. Bwana Bruno Rodriguez Parilla akimara kwandika ibyo, abasenateri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko uyu mudiplomate akina n'ibyo atazi. Ababo bavuga ko bifuza ko Raul Castro apfira muri gereza yo muri Amerika. Aba ni Senateri Rick Scott na Maria Elvira Salazar akomoka muri Cuba. The foreign minister of Cuba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Cuba ntabwo aba mu itsinda riyobora Cuba. Abayobora Cuba nabo mu itsinda ryitwa Gaesa. Iyo Gaesa iyobowe na Raul Castro. Bayobora 70% by'ubukungu bwa Cuba. Ingengo y'imari ya Gaesa irenze kuri ya guverinoma ya Cuba. Iyo Gaesa n'urwego ruyoborwa n'igisirikare kandi bayobora ubukungu bwose bw'iki kirwa. Uyu munsi bafite umutungo barirwa muri miliyari 16 z'amadolari y'Amerika, nyamara ntibagura ibikomoka kuri peteroli, ibiribwa cyangwa imiti, ahubwo bagura amahoteli n'ibindi byose batekereza ko byabinjiriza amafaranga menshi. Bariya ni ibisambo ruharwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntacyo afite cyo kuvuga. Amagambo ye ntacyo amaze kubera ko atari mu bayobora Cuba. Itandukaniro riri hagati ya Ayatollah na Castro nuko aba Castro batagira amafaranga menshi. Uburusiya ntibukibafasha. Venezuela yararangiye. Sheinbaum uyobora Mexique nawe Perezida Trump yamusabye kudaha ubufasha na buti ibi bisambo. Twishimiye ko yabyubahirije. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, bafite miliyari 16 z'amadolari y'Amerika mu bubiko. Ubwo ibindi twabiharira Minisiteri ishinzwe intambara igategura uburyo bwo kuyafata n'icyo azakoreshwa nyuma. Hari Raul, abakobwa be babiri, umuhungu we, umwuzukuru we na mwishywa be. Abo ni abantu 6 bo mu muryango wa Castro. Nibahitamo kugenda, nje nakwifuza ko bapfira muri gereza. Ariko niba ibyiza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage ba Cuba ari uko bagenda, nizera ko agace mpagarariye ari nako kabamo impunzi nyinshi z'abanyacuba, tuzabyakira dutyo. Ariko nyine ntabwo bizadushimisha.